Haka epatha society kuwi na kasenywa kre we pai kerpang du ye kibru wa emduna hedo ipran haka than East Giant Hill District nei benta open yo kilat ya rap wa pher haka arbau artrik uni ubanai de chim go ya lat wa lekmen advan Christmas dei lang wa ki wa emduna hedo ipran hayung kre kam yong ka wa hamu wa khu de kia West East Giant Hill District. Haka yalang tebian wa pelai da Reverend E.S. Sapu, Director Epatha Society, da pensengaw haro o ye lai luti gani ga society ga wada seny house nem arhajar arpau, way ga wada kat ni kam wan rupangut kidkon. Kana haro o wana jerong wa penyo yarap ya ki waduna hedo ipran, kam man katte da sedang haro ki sakachlem isikai heyato we kam tany kam sur, de wa perkhat yo ye ki uyen heyong ki ikjan ne bentau im jakpo. Nei te wanda sedang haro ki sakachlem isikai heyato waitem ipun. Nei liang Reverend Father Ebormi Lamari hawa iya ka kubor Christmas ongo. Ka Christmas to ka por yong ipen mper lebiang na duna hedo ipran le tang wa ipen to iwakong santam. Nei te ka Christmas to le ka por yong ikmen nei baha wa de yo ipen wai hakami ni ipor ublai le dapha o yo kon yong o. Hawa kruun wanu chayman kam gibru ongo. Bon sin wat kibru wa biang hedo ipran le gibon iduna la heyato kaktin gatalik kiburam akor wa kiwi. Wayu belai isap udu ya kiwa biang ido ipran tang wa wat ya kiwaduna le ne baha ki kasap rap tambar ya kiwa biang ido ipran. Hakani kasngini liang ka society de is ngaw baha Christmas haroko daki kembor wa kabai gari chaki arpau sungut kiwaduna hedo ipran kiwadawan na kiwabon kichnong chakani kayalang. Hadin wadap ya uki da kurkupen wa ye lekmen da OTBN DH Rembai. To ko da sen da ki paralok. Rumut ke grup yong ki paralok hadin wada yu ki wa hais jantia da tip chua ki nungkong wa hais jantia la kamnu hadu kate nagaliang ka sarkar da chem ko chia jar sus pa tam ki wa ke jing chitom ha ka khotmen. Te gite to dang du ki biang kot biang sladan hi. Sa chia jar tam le ki wampu biang ya ki kot kisla. Dan nagaliang yong kam ki perlok hadin wada tip ye ganis nyau kia hadu kate na kabenta yong ki. Nei baha tip wa chibon na ki ki hayung hasem benta ki imlang sa lang yo ki ke jing kemen ke jing siau baha. Nei daw wam wo pat kerpang na kabenta yong ki. Hadin wada ye chong lang da perkat wa kam ye wo mi chakmat hak wo pat kerpang ya kini ki bayu ki para yong ki ke jing stom ha ki khotmet yong ki. Dekat okam tes yang ngo yo blai house nem arhajar arpau yong ka artrik ubnai December da ye usdang da ye usen ya kini ki society. Adu kate kini ki society mi kamwan ru phamut ki khot ki wapsia hapo kini ki society yo man ki nong gerchan ki nong yarap naga benta kajing pentelun ya kekam yong kini ke society. Hadin kajing lai luti yong arsnem dalai sam ya ki jing yarap. De yarap hekiti ki por covid he por wa chitom bha ka ki ka khan ka bam gadi heti por kam ke society da belum pelang ya ki jing yarap kat wa yo de kin cheu dalai jing yarap ka bam gadi ukho ki jhor kamte ki jing kam ha ki por covid. Hadin wada le ikam te chem iwa memman ko biang dukat wu yarab dan hi chisin yarab kado kam te de chong kam ki perlok perkhat wa ko bahatam wu le ina lor wu yarab ki he por jing yong ki kate to ki le ya ka jing hikai kam ki kinja training ha ko sur wu thain nang wa yo yi kyu yen dala de yo ye kyu yen ha ka kechat la jong nang yo ye ki upen mi ya ka lat u im ke jing im go kamai ki da ki yaki kar kam te da sen ya ka ni ka training center ko heni katu su dap snam ke ni ka training center da siau men ong pi wa ha ka ni ka training center da pediang lang waro ya ki wa chat ki wa nang kam chu le ya ki ke jing stom ma ki panna. Na perdi kini ki one training ha kini ki katu kini ki benai. Siau kemen ukana IP uhel hetai na chunong wa sarang da.
Uhel na wa sarang kama yopi ni daw ke jing stom yang o dadu no u ya ke wi ke kejat. Tekate o da wan training uheni datip usur uthan ni kilabon ki yi da man to ke jing ra pukro ba yo. Ekam ju le ya ka chua ban roi tho Kau hetai kawan naga cenong rumbai kam senyau cukur ko kate ya kelami ke pelipat ya ko mem senyau ko yi kelam i ong ni tang kana ya pi kaman ko kanong hikai aku hikai sur untuk dukat ya kiu citong dukat met hikai kale ya kiu cai pun ha kate pun lagi ni kiu cai pun nang mo ki perlok yang ka ki wan ni hapeli kinaka abang ki kachwa kamu le tanya ni kamu penak se hetai Kamut ka yo luti i kermen i wasuki dau tho ikilat wakini ki wertip uso uthan usur kermen skam i tisen kesni ye wa ye ki kalat yo ye nya kejap na jok. Daga jing perkhat pru yang haga jing telon pru teng dang keliwat ke jingat ke yang aku tak jing keliwat ke jingat tengah ini figuro i ke wal dap pabiang tiga kejat maka met yang iba kiwa em ke jing tuna la ten jo em ni ke jing kendi le jaya nga kamni hagiti por chimoy ke tem yang blind na gospel yung yones kelandong punang kong na do kunang kong ter kan udang pure ka chame tu kitin bat ka jing shai kalawan purai kai phide purai untuk ke kubur ke buat ini sini to gani kaktin kalau long ke jingsai basisa ke jingsai ke bawan ha ke perthai bat ke bapen sai ke bri paro kalau don ha ke perthai bat ya ke perthai la thau maka penban ke perthai kam sem itu ya ka kalau wan salaki jong Henry kibriu le jong kim sum pedang ya ka Henry yakitu kipala pedang ya ka bat langat haka kala ai ka por ban kala long ki khun jong play ya kipala kha om na kasnam lamne na kamon jong ka do lamne kamon jong ubriu Henry na uplay kadito ketika message ka por Christmas ha ka jing dom kalungo yong ka jing man bru go yong ha go yong phi ha ka ka por wan kha yo jisu cheni jisla perthai wan ra u ka jing chi la de perkhat i de ka jing perkhat bru ka mu phi nga de cham halade lungo iman bru yong an ru banai yo de ki jing chi perkhat ele wan ja kat de ni ka jing im yong a man de cham ai ni ka tin pendap ko yang ado teu mensem yang belai buang han paya kan mentoy ayu la dang ayo ya ba ni ke perthai kong ong ni gospel yang Matius la tedu ana ki jing im mensem yang ha temper la da biang ni ki kijat ki kti la da dunai hi ki khotmet ka jing em kam to ka jing pen em ka Christmas to na de daw ka bor yang ka jing pen em mem daw yang ai pius now si ke Christmas to ke kubur yang ke jing kemen ni woto bodi yo jing penem uplai dalade kamas nyawi tene da wanu da pau yo kon yang o yo wan cepat hai ke jika ka daw yo snyaw si kali ngai pi dalade lade nak em hi ka daw wa in snyaw si la da pet ini yang prudu mo snyaw si nama da biang i go biang ti biang kijat kami polo mo pastor dunai hi bilang hak ketin ke tele ke jingmut jing berkat hak jinglong ke akor boy dunai em kitu kiwa thla kiwa dunad khotmet chong hata ta lar ha nangba klepet wai ki palat pani igi wapai tem ki palat pani igi wapai ublaim em ke sabdo ya kiwa yang ke khotmet ne de daw kajing em kamu i untuk perkhat beraya kani kedukot met biong i kajing penim em kami ya kajing im lajong kate ko em kam teko khupor sajisin padang ya kajing che kepada wan hai kani kajing che
penlat ke ina boro ke jing dom yong ke perthai na boro ke jing yong ke perthai ham perkhat dekat ke jing perkhat ko i usak do ini perthai ia bakalai ka jing im to put ko ini ke perthai ka jing im yung iman ko cakata ke thau ko dapat trek na ke bentang i boro yo ia kata to hap kemen ni ia kan ke jing wan yong ni pon yong blai hap pedang ni ke jing penim lada kuat ia ke jing che hap pedang ia ke jing che ong ipi lada kuat ia ke jing che telek kenang ni deki kam ki badum kata penduk ai i ke jing che untuk waya lapo ni le bentayong jisu kamu ong po ni emi nawaro ki jet niam ki mantistan handai ka kubur Christmas to kami wa ulai dang mayau i bru ublai dang kwa pelat im ya ki gibru ublai da wan pen chewi im to ki jing che handai ki nong pen bana ya kan ki jing che ko badawan ye sat i ten ki le yo i ya kan ki kubur ko ba lada ye ulai likhna ki kubur ki ba man kasni yong i gibru ya kan ki kubur ba mohok sat ikan man kasni lai psia cedukan yong ki lok ki jore parom ni Jepang ten to Jepang ka jing che Poromi lorni ni bahak yong kiwi bahak yong idihi tangwa man depoy haka kubor yong kajing che boy rap tolot i nengkong ihi kinong yalam mo pastor boy tolot diki kinong yalam do man sem siki para banget yong ikon Kristan dan ni kesini top pedang i kini ke kubor ko bahak yong kajing penim